Kani gade kapati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Henen kasngi kakatsan terik ujemang. Kaseng New Trap Youth Council, Nong Thamai Circle, kalalat ikendo your Chief Executive Officer, jong ka Shillong Municipal Board, uba BS Solia, ban kerpa nao, ba unna jurep yak kebalasam hakitan jengking Nong Thamai, namar ba kebalasam shiki Paidbah, kalong kabajak liya hadu kata-kata. Hagani kasngi na kaleng ka HYC Nong Thamai Circle, lailam do Presiden uba Lang Sawian, ubala batai company Halor kene kapang, haginong batai kubor, hadin ka jengkendo your CEO ka Shillong Municipal Board. Jumlah ni kedua jengi mentaksi CEO jong bodepek jong municipal iwan man kedua Halor program jong kajing jaklia ko kaba supply na po municipal te po than jiki mutumai akaba desi ki Shillong ki posong hangtay ki ladan ki labu kajing Ujor na katukan ni tayo ray na kaliang jong ka office municipal na marba Leit ko abi gram CEO dong ba marbu inspector jong water supply budai pej ikrikan dan apa yang keduti buat MP hawi day buat ketuka jengwan jong kituki GPC sport Meghalaya dina kata kada ba nak kaliang ka office Komisi Melayu ban inspect ya kata tetep ka supply hantai hapo Nong Thamai jiki Nong Thamai de haga jengkran jongi ba CEO lakular ba ya kani ka kam ban sa ha staff ban jurep nak bardo nambar ba kani hi ka jengjakya ko le singila dong bahkan mentang ban kan kata ya ka haka bam ko umdi ndrai krap warak ru ya ka jingpang sistem nomor ba ka hapang ni pen ka jing jurep jung seng la ko kalong ko bazakli hadu kata-kata but requirements kam ba ko office CEO ani lepo municipal kan de kan bala ban pen khuinyo ban pitikna ba hangtai ba la supply te ko jiking tmai kalong